Suppose you look save long God lo Bible, you by no putim tok nogut antap lo naraplaman. Disla tok nogut mani mekim. Statlo all story bipo blong all man. Kamaptasol suppose igat as inap o osem as ting istret. Long proverb long Sabta 26 verse 2. Osem pisin iraw nating. Osem swallow i-fly. Osem tasol tok nogut inogat as bilongen by ino inap kamap. Tok nogut inogat as bilongen by ino inap kamap. Maski putim-putim tok nogut antap miyet narapla putim-putim tok nogut antap lomi. One time sorry blogod no walk because inogat as blo putim tok nogut antap lomi miaw tim tok blogod tasol. Mi tok tasol blosoim osem all igyaman because wrong no straight insait lo Bible. As blotok blomi ang Bible. Igat all God site man bin kamapim lo ting blongol. All no truth la God. All tokim all naraplaman osem only truth la God. Because osem Bible talk for 8 blo Galatia. Tasol bipo time yupela inobin save long God. Yupela ibin walkim walk. Long husat true ino all God. Igatol God site ino true. Tasol all man look save. Loto mekim walk longol. Igatol man God blong all inarapla. Osem na all no inap save lo school talk. Time sampla mekim wrong. All putim talk nogut antap longol. Na all laikim all by lose all geta. Pasin lo all site no look save lo God. Because suppose you look save long God lo Bible, you by no putim tok nogut antap lo naraplaman. You can read him number 1 Peter 3:9. No can bekim pasi nogut one time pasi nogut. O downim true, one time downim true. Tasol something inarakain olgeta, bless him. Time you pela save long, God ising out him you pela long dispela. Inaplong you pela iken kiss him one pela blessing o sem something papa i-givim pikinini. You can read him long English, Brata Daniel. Not rendering evil for evil, or railing for railing, but contrariwise blessing, knowing that ye are thereunto called, that ye should inherit a blessing. Tok nogut, narasite blo blessing. Na tok nogut lo time blo Christ, tambu. You minoken putim tok nogut. You must bless him narapla. No can talk, mi putim talk nogut antap lo you. You can talk, big pla can bless him you. This time talk, blow one pla Kristen. Na time you cross, lo one pla man, mekim nogut lo you. No can putim talk nogut antap lo ngem. Putim lo han blo God. Osem number 1 Ansel Michael bin mekim. Time Satan bin talk fight 1 tem. You can read him 1:9 blong Jude. Yet number 1 Ansel Michael. Time fight strong 1 time 7. Long talk fight long sight bilong body bilong Moses. Nogat like long sutim 1 pela talk bilong downim true ibiru walong Tasol talk big pela iken hatim you. Number 1 Ansel Michael number 1 Ansel ha. Number antap long Ansel. Spirit nogut bintok pait 1 temem. Satan. Talk. Number 1 Ansel Michael no bin yusim. Caught 1 tem downim true long Satan. Downim true long Bible. Meaning blongem close to 1 kain lo. Tok nogut. Tasol number 1 Ansel Michael bintok. Big plaken tambuim you. Satan nogut true penis. Number 1 Ansel Michael no bin tok 1 tem tok nogut. Tasol milusim yu lohan blogod. Big plaken tambuim yu. This platok yu mi ken mekim. Kaino sem sapos narapla putim tok nogut antap lo yumi. Big plaken tambuim yu. Na yumi no ken wari.
Maski o kita displaground putim tok nogut antap lo yu, ritim internet tasol, or tok miet man nogutol geta lo displaground, because all salim go ng baw tok lo bagarapim name lo mi. Inaplo Russia, you can ritim lo internet. Inaplo all geta kainhap, all man ga tok against lo mi. Sampla tok nogutim mi lo internet, mitok, emosem tasol because Christ, o kita samtiang mekim igut pla, ol toko sem gat spirit nogut. Tasol, yumi mas bekim toko sem, milusim yu plaluhan blogod. Moyet, sapos yun bin mekim nogut lo narapla, mas kem wanem tok nogut bay no wok, tok blogod. Wanem samti no right, sapos yun no blogod. Sapos yun no man blogod, poisin tu ken wok lo yu. All can poisinim you. O sem dalong Bible, igat poison man. True, igat poison man insait lo Bible. Igat all man usait gat pawa blo spirit nogut. Usait gim heavy lo narapela. Poisinim, wokim sangguma, igat kain nim lo dispela. Tasol, long man blo God, no wok. You can read him number 1 John 5:18. You may sabi long husat man ikamapnupela long God, ino mekim sin. Tasol emusat God ikamapim, holim pas yet, na dispela man nogut, ino tasimem. Satan no inaptasim yu, sapos yu pikininiblo God. True, pikininiblo God gat lookout blongem. Pikininiblo lida blo kantri gat lookout blo lida. Ating pikininiblo God by nogat ho. O sem na dispela lookout, by putim loyu o sem sakit we katres no inapsutim yu against so tok nogut. True, time is stop lo big town blo mi pla. Igat one pla long hap, all man sabi o sem poisin Mary. Time lukimi, lukluk lo mi straight lo ay, time lukluk. Tasol, down nim hetliklik. Tok, yu sabi Brata Eli. One pla try poisinim yu stop. Mi tok true ha. Tokim walk nating. Because time mi stop lo province, time mi tok lo public place. Mi binbungim one plalapon man usay tiosem. Sanap lo ay blomi na tok kain lo tok place Latin na wearing big plahat. Mi tokim lapon man behind lo 10 minutes. Osem bubu. Bayu hatwok nating mi tok something mi got big plamolo bloyu. Mi binritim for blo number 1 John. You pela bilong God o liklik pikinini. Na you pela winim all. Bilong wanem. Husat stop insait long you pela. Big pela mo longem. Husat stop insait lo dispela ground. Long English, Brata Daniel. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Insait stop lo dispela ground, God blong all, Satan. Stop lo number 2 Corin 4:4. Bible call him Satan o sem God blo dispela ground. God blong all Kristen ibig plamo. O sem na by no kamaplo yu, no ken wari. Tasol, true igat kain all man o sem. O sait putim tok nogut antap lo man. Like gim pen lol narapla, like gim heavy lol narapla, by no kamap sapos you blogod. Na sapos no gatas blongen, by no kamap tu. Tasol, maski no gatas blongem, ken bagarapim you sapos you no blogod. All manusait no like look save logod, kaino sem lo peace, stop lo solwara, nogat papablongem, o getaman ken kisimem. Mi ken tok, you minoken wari. Suppose you no mekim one planogut, God by no larim, tok nogut kamaplo you. Tasol, suppose you bin mekim samplapasin inaplo tok nogut, na one plau site ino blogod, putim tok nogut antaplo you, ken kamap. Tasol, suppose you blogod, by no kamap. Na suppose nogat as blongem, by no kamap. Bible talk osem.